Na počátku programy školjari nižších klasov osnovnej školy Bratstvo jedinstvo, ktorých pririchtali učiteljki Violeta Rašeta, Marija Pol II i Slavica Čeljovski, recitovali dzecinsku ljubovnu poeziju, a potim kocurski pisatelje i ljubitelje krasnoho slova Silvester i Serafina Makaji, Mikola Šanta, Ranka Međeši i Milan Dobrovoljski prečitali svoje ljubovne pisnji i pripovetki. Tod literaturni večer še už tradicijno otrimuje u Kocurskej biblioteki. Ima ljudi koji hoće da sarađuju i... Jest ľudzo, ktorí žadajú sotrudzovať a ja tu u biblioteki i ljubim keď čedac okolo mnje slučuje. Mi šitski jednak učastvujeme i bar sme šťastliví, že máme mesto, gde še možeme pozberac i povest to, co máme, slavic krasu ľudskoho isnovanja. Každého roku učastvujeme, richtamy programu i djeci dzečnje su učestvovať i naiste su šťastliví i ljubja pristup, i ljubja špivać, ljubja recitacji, tak. Nie ciężko ih animirati? Nie ciężko. To oni robią za zdeku, dzečnje. Školjare večer pošveceni Dnju zaljubenih prikrašeli i so sprihodnima vinčovankami, a po zakončenju programi organizatore prisutnim ponukli varene vino i tak preslaveli Svjatoho Valentina i Trifuna.